Učimo se azerbajdžanščina. Tema lekcije: kopalnica. Unitaz. Straniščna školjka. Unitaz oturacağı. Straniščna deska. Tuvalet kağıdı. Toaletni papir. Tuvalet kağıdı tutacağı. Držalo za toaletni papir. El yüzüyen. Umivalnik. Kran. Pipa. Duş. Tuš. Duş başlığı. Glava tuša. Vanna. Kat. Bide. Bajd. Hamam güzgüsü. Kopalniško ogledalo. Hamam şkafı. Kopalniška omarica. Hamam refi. Kopalniška polica. Desmal asılganı. Držalo za brisače. Desmal garmağı. Kavelj za brisačo. Duş perdesi. Zavesa za tuš. Hamam halcası. Kopalniška preproga. Desmal. Brisača. Hamam desmalı. Kopalna brisača. El desmalı. Brisača za roke. Yuyunma desmalı. Umivalna krpa. Hamam halatı. Kopalni plašč. Sabun. Milo. El sabunu. Milo za roke. Sabun dispenseri. Dozirnik mila. Sabun kabı. Posodica za milo. Diş fırçası. Zobna ščetka. Diş pastası. Zobna pasta. Diş fırçası tutacağı. Držalo za zobne ščetke. Diş fırçası stekanı. Lonček za zobno ščetko. Şampun. Šampon. Kondisyoner. Balzam.
Duš geli. Gel za tuširanje. Hamam süngeri. Kopalna goba. Fen. Sušilnik za lase. Tuvalet kağızı tutacağı. Duş başlığı. Duş perdesi. Želite zavedno ohraniti te besede v spominu? Obiščite Flaškarluna, kom ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.